Yes, nkuko bisanzwe nshuti bakunzi ba Eugene Official ni mutwemerere twongere tubahe ikaze muri aka kanya. Murabizi ko umwanya nk'uyu iyo tuje muri studio tuba tuje tuzanye update, ni nako bisanzwe ro tugarukanye update, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe tukaba tugiye kugenda tugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko tukibanda cyane by'umwihariko hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka rero sasa ubu tuvugana ibintu ahantu bimeze nabi cyane, ni hano muri Uvira cyangwa se muri Plaine de Ruzizi. Plaine de Ruzizi rero hari amakuru mashya atugezeho, nanavuga ko ari amakuru akomeye cyane, nanifuza ko buri wese adakwiye gucikwa, kuko turaza guhera ku tangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka mu kiganiro cyacu rwose cya kare. Tukiva mu kiganiro cya mu gitondo yahise asohora itangazo agaragaza ko hano muri Plaine de Ruzizi hari imirwano ikomeye cyane, ariko nkuko n'uri nanagiye ngaruka mu kiganiro cyacu kibanziriza iki, nuko Plaine de Ruzizi bisa naho ibintu bigiye gukomera, ndetse n'ibimenyetso bikaba byaragiye bijya hanze cyangwa se bijya hagaragara, aho rero umuhanda Bukavu Uvira byagaragaraga ndetse ko wamaze kuba ufungwa. Ibi byose rero bikaba byari ibimenyetso bigaragaza ko aha hantu anytime umuriro uza kwaka. So turaje tubabwire agace karimo imirwano gusa, ariko ubwoba ni bwose hano mu baturage bari muri Uvira. Wazarendo bo bahiye ubwoba, rezo sosiyo ntiwareba bari kuvuga amagambo agiye atandukanye nyuma ko bari kwemeza ko M23 ngo yaba yamaze kudoginga cyangwa se kuzenguruka imisozi ikikije izengurutse uyu mujyi wa Uvira. Byifashe bitero muri aya masaha, nyemera nyaboneka udutize umwanya iyi nkuru tuze kugenda tuyibavira imuzi n'imuzingo. Ntabwo ari gusa turaza kugaruka, kuko dufite amakuru yo ni menshi muri aya masaha, tuzanye amakuru menshi cyane. Murabizi ko hano n'ubundi mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na n'ubu harimo kugenda havugwa ko muri Minembwe intambara naho murabizi ko iri kugenda, ndetse na Kanyuka nabwo akaba yanasohoye itangazo avuga ko n'ubundi haramuke imirwano. Amakuru dufite hano muri Minembwe rero nuko hari undi musirikare ufite ipeti rya koloneli wo muri FARDC waguye hano muri za Minembwe. Aha rero turaza kugenda tubigaruka nabyo, iyo nkuru tuze kugenda tuyibavira imuzi n'imuzingo. Hanyuma kandi biravuga ko kuri haraza za Kavumu umuntu wasoreshaga yishwe, yarashwe arapfa. Ese yishwe nabande wasoreshaga hano za Kavumu? Turaza kugenda nabyo tubigarukaho, ariko nanone kandi mu rundi ruhande tuze kugaruka no mu yandi makuru agiye atandukanye y'ibikomeje kubera hirya no hino ku isi, nkuko bigenda bigaragara ko ibintu bitoroshye na gato. Reka rombere ko tumanuka makuru yacu mu buryo burambuye, tugusabe ubanze ukore like kuri iki kiganiro, kora like ndetse unagisangize n'abandi. Ikindi kandi ntuze kugenda nyaboneka udakanze subscribe niba utarabikora. Muri make urasabwa gukora subscribe niba utarabikora, ariko nkanaboneraho kubibutsa mwese muri rusange n'abatarasubscribinga gukora like kuri iki kiganiro ndetse mukanagiparitaje. Reka twamaze gato tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.
Yes, bakunze Jeune Official rero reka nimunyemerere tumanuke sasa makuru yacu mu buryo burambuye. Tayari twamaze kuba twerekeza amaso yacu cyangwa se drone zacu hano muri Plaine de Ruzizi. Nubwo uyu munsi aribwo imirwano yatangiye hano muri Plaine de Ruzizi, ariko imirwano bisa no byatangiye guhirahwizwa cyangwa se gusa no biri kugenda bitegurwa ibitero, bisa no byatangiye kugaragara ku munsi w'ejo, ku buryo ndetse n'abaturage bari muri izi akise niba nabo bari bamaze kudukurikirana, abenshi muri bo bahise batangira kuva mu mayira, kuko ibintu byasaga no birimo kugenda bihindura isura. Nuvuga ngo ejo navuganye n'ubundi numwe mu ntare za Sarambwe ziri muri biriya bice, ubutasi bwa M23 bwari bwamaze kuvumbura ko hari ibitero biri gutegurwa, dore ko izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, yaba ingabo z'abarundi FDLR, Wazalendo, abamiliseneri n'indi mitwe yitwaje intwaro. Murabizi koalisiyo ukuntu bangana, bateguraga kugira ute kuzamuka bagakura M23 muri Sange, ndetse bakanakomeza no mu bindi bice mpaka bageze za Kamanyoro, bagakomeza na za Bukavu. Ariko ubutasi bwa M23 twavuga ko ibi bwari bwamaze kubimenya, kuko nyuma y'uko nari mbonye inkuru iri kugenda kuri rezo sosiyo igaragaza ko umuhanda Bukavu ndetse na Uvira wamaze kuba ufungwa, byatumye mpita ntangira gushakisha amakuru kugira ngo menye situwasiyo yuko aha hantu byifashe, kubigendanye n'iki, kubigendanye nuko byanagaragaraga ko aha hantu rwose hari umwuka utari mwiza cyangwa se kugaragara umwuka w'intambara. So byatumye nkurikirana amakuru rero nza kumenya ko muri ASF Vetore bamaze kubivumbura ko izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo abarundi, bari barimo kwitegura urugamba, ndetse turaza kubabwira hari na bataillon nshya bari bamaze kudeployinga ahangaha, nuko ku munsi w'ejo wenda tutanabigarutseho, ariko hari bataillon bari bamaze kuvana hano muri mu gihugu cy'u Burundi yari yambutse iza hano. Iyi ngo akaba ari bataillon idasanzwe irimo abarwanyi badasanzwe b'abakomando b'abarundi bari baje gufatikanya n'abahibu ndetse na bamwe mu bamiliseneri barimo kugenda bifashisha ibitero byo mu kirere kugira ngo batangire operation cyangwa se ibitero byo gusubiza inyuma M23 bayikure hehe hano muri Plaine de Ruzizi, bayizamure mpaka bayigejeje iyo za Bukavu. Mbo M23 barabimenye nabo baba stand by. Iki gitondo rero nibwo umugambi wo basaga no bashaka nanjye ngo bashaka bawushyize mu bikorwa, batangiza ibitero, ariko batangiza ibitero bya za drone cyangwa se by'indege zitagira abapilote. Bahise batangiza ibitero by'indege zitagira abapilote, ngira ngo ibice byarashemo wenda reka nze tubigarukaho, kuko Lawrence Kanyuka yanagiye abigarukaho ku by'iriraswa cyangwa se kuri bitero by'izi ndege. Lawrence Kanyuka rwose yabigarutseho, yavuze ko muri itangazo Kanyuka yasohoye ahagana ubu ngubu rimaze amasaha 6 hari hakiri kare, yavuze ko kuva ku isaha saa 12:40 ni saa 12:40 ngo iyi koalisiyo yagabye ibitero muri Plaine de Ruzizi. Ibitero ngo babigaba ku muhanda uri route principale, ku muhanda route principale mu Kinyarwanda byita ngo iki, ni nk'umuhanda munini apana mbo principale ni ikintu kibanze, ni umuhanda donc munini wifashishwa nyine route principale, umuhanda uhuriweho n'abantu benshi munini cyane muri make. Aho ngaho ngo ni kuri route principale ya RN5, aho ngaho ngo niho batangirije ibitero byabo by'izi ndege. Aho ngo hakaba ari mu gace bita ngo ni ngo aka gace bagabye ibitero bakita ngo ni Kabunambo. Aha rero niho bagabye ibitero, ndetse binahita bigwamo innocent people cyangwa se innocent population, population civile innocent. Ngo ni abasivile b'inzirakarengane baguye muri iki gitero cyakozwe n'izi ndege zitagira abapilote. Aho yavuze ati iki gitero bakigabye nyamara no kuri 11 bari bagabye ikindi gitero mu mujyi wa Goma, nabwo kihitana Umufaransa-kazi ukora muri UNICEF. Ngira ngo twagiye tubigarukaho, atere bitero byabo birakomeje. Ariko mbere yaho rero yamaze gutangaza irindi tangazo agaragaza ko n'ubundi izi drone zagiye kurasa mu ijoro ryakeye rya ku tariki 16 zishira 17, nabwo yari yamaze gutangaza ko nabwo izi drone zaraye zirashasa n'ubwo atavuze isaha
zikarasa mu gace bita ngo ni Mikenke ndetse zikarasa n'ahantu bita ngo ni Bidego. Aha naho ngo zaharashe zihakora mu by'ukuri ngo zihakora amabara kuko naho haguye abaturage n'ibikorwa remezo birasenyuka. Ibi rero ni byari biri gutangazwa ku ruhande rwa AFC M23. Ubu rero muri aya masaha twamenye ko nyuma y'uko bagabye ibitero hano muri Plaine de Ruzizi ndetse no mu zindi access zigiye zitandukanye, ibitero byabo byakomeje kuko bakubwira ko ubu tuvugana wenda tugiye kugenda tubigarukaho. Ubu tuvugana ibitero birarimbanije, bari hasi ku butaka, bari gukozanyaho rwose. Njewe none hanje muri studio ndimo ndagenda nkurura amakuru ndimo gukura n'ubundi ku kibuga cy'imirwano. Imirwano urugamba rumeze nabi rwashyushye, sinzi ngo biragenda bite. Aya rero ashobora kuba ari amahirwe, navuga ko ari amahirwe M23 ishobora kuba yiboneye yo kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Wiriwe neza Vincent? Wiriwe neza Taita. Urakomeye? Ndashira rurema. Ikaze muri iki gicamunsi cyo kuri aya masaha. Kazana ryakiriye. Viste usanzwe ndimo ndagenda ngaruka ku nkuru ya hano muri Plaine de Ruzizi, kandi ubwo mbagira ngo dukubite tunabangura. Ndavuze nti ntago turi buze kubigarukaho, ahubwo reka ngushyire ku murongo twinjirane muri iyi nkuru. Hano muri urugamba rukomeje kugenda rubayira hano muri Plaine de Ruzizi, urugamba twava ko rwatangijwe na Kinshasa n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, dore ko yaba amatangazo atangajwe na AFC M23 bagaragaje ko kuri route principale iri kuri RN5 baharashe n'indege zitagira abapilote ndetse ngo hagwa na population civile ya Innocent, barahagwa donc inzira karengane ki byose. Ndavuze nti reka ngushyire ku murongo tubigarukeho, cyane ko twamaze kumenya ko ni ibintu bimaze iminsi biri gutegurwa, kuko mbere yuko hari n'abasirikare benshi b'abarundi bari bamaze kwambuka. Viste nawe reka ngwe umwanya ugire icyo ubivugaho mu by'ukuri ibi bitero biri kwa iyi mirwano kwa muri aya masaha. Nibyo ni mirwano rero mu gitondo mu masaha 11 n'igice. Aho ibiro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine byagabye ibitero bikomeye ku ruhande rwa AFC M23. Cyane mu masaha 12:40 kuri route nationale nimero 5. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwagabye ibitero bukoresheje inzira y'ubutaka, cyane bakabirasiye ibice bya kaburimbo nk'uko abaturage bari muri bino bice babitangaza. Akaba ari amabombe yahabaga cyane abaturage bitwaga mu nzira za Sange, ariko unyuze za Kiriba, unyuze za Runi, hakaba hari amabato y'abarundi yagiye ahomoka. Nyuma y'uko tunabigaragaza yuko ari abasirikare bari gutozwa mu kibira, harimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'abarundi ndetse na FARDC. Nyuma y'inama bakoze nanone yabereye i Burundi irimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, Premier Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jules Mbanza, n'abandi batashuro baturutse muri Angola ndetse n'abacashuro baturutse muri Kenya no muri Colombia. Bari bambuye nuko mu gihe kingana n'amezi abiri bagomba kuba bagabye ibitero mu mujyi wa Bukavu, ariko bakavuga yuko bazabihera mu bice bya teritwari ya Uvira birimo AFC M23. Twavuga yuko rero ari byo bitero n'ubundi byatangijwe mu buryo kugira ngo barebe ko M23 bayirukana. Abaturage bari muri kino gice cyane cya Kabunambo bakavuga yuko ubona ko bombe ari nyinshi. Umwe mu banyamakuru twavuganye muri bino bice bya Uvira ambwira yuko kugera n'aya masaha n'ubundi bacyumva bombe zivuga yaba ari AFC M23 irimo irabasa, yaba ari uruhande rwa leta narwo rurimo rurasa ku buryo bukomeye. Vise navuga ko ibi si waba ari nk'umwaka ku gisirikare cya Kinshasa, kuko bashobora gutera M23 guhita isubira muri uyu mujyi wa Uvira guhagarika ibitero n'umuri, dore ko ariyo biri guturuka. Ndetse ku butumwa bwanditswe na Benjamin Bonima, umunyamabanga uhoraho wa AFC M23, ndetse n'ubutumwa bwanditswe na Bertrand Bisimwa na Lawrence Kanyuka. Yego, mu magambo banditse kuri Twitter bavuze yuko aho ibitero bituruka ariho bazabizimiriza. Bavuga yuko bafite uburenganzira bwo kurwana ku baturage, ariko bareba presiyo ya Leta Zunze za Amerika kuri AFC M23 naho ukabona ari ikindi kibazo. Yego, cyane tukurikije ibyabaye muri 2025 igihe n'umujyi wafatwaga ariko ntibawutindemo kubera presiyo ya Leta Zunze za Amerika. Nubwo nta ntambara isa n'indi, amateka burya igihe cyose y'urugamba badasa, uwaramuka agize intege nkeya mwa kino kibaya ashobora gutakaza ibice byinshi. AFC M23 ishobora gutakaza ibice irimo muri Kivu y'Amajyepfo iramutse igize intege nkeya,
ariko n'uruhande rwa Kinshasa rwagira intege nkeya rushobora gutakaza umujyi wa Uvira nk'uko bari bamaze iminsi barawusubiyemo navuga bawuhawe na ASM 23. Nabonye mu kanya Wazalendo barimo gutabaza muri audio, ngira ngo audio namaze no kuyikohereza, wenda ndaza no kuyumvisha abadukurikiye mu kiganiro cyacu turimo gusoza, ndaheza kuyibasigiramo bayumve. Numvishe ngo bari gutanga icyitwa alerte, basa n'abari kumenyesha Wazalendo ko ngo imisozi yose ikikije Uvira ngo M23 yabirimo irayigenzura. Icyo kintu cyo urakivugaho iki se? Nta perezida n'uburakora, nta butasi bwawe burakubwira iki kubigendanye n'ibyo biri gutangazwa n'ubundi, cyangwa ni kwa kundi n'ubundi baba bafite ubwoba n'iki byose? Nkurikije ibyatangajwe na AFC 23 ku rukuta rwabo rwa X byanditswe na Laurent Kanyuka, ibyo biragaragaza ko ari ibihuha ko M23 cyari kugenzura imisozi ya Uvira. Kubera yuko imisozi ya Uvira ni myinshi, hari imisozi iri mu bice bikotorwa na AFC 23 n'ibyo ni AFC 23 bidenzura. Hari n'ibite by'umujyi, urumva kubivuga gutyo n'uburyo bwo kwerekana yuko aho bari kurata bombe muri za Ruvungi, muri za Sange, muri za Kabunambo, muri za Kiriba, uzasinde AFC 23 yuko ari igenzura iyo misozi. Uvira ni igice kinini, ni teritwari, igice kimwe gifite na AFC 23, ikindi gifitwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubikora gutyo rero ni strategie politico militaire yo kugira ngo ibyaha bizakorerwa muri iyo misozi bikozwe na Wazalendo bizashingwe AFC 23. Vise, usibye rero ibi bitero biri kuvugwa ahangaha, nanone amakuru arakomeza natubwira ko n'ubundi mu gace bita ngo ni za Mikenke ndetse na Bidegu naho twabonye AFC turavuga ko haramuke imirwano. Ariko nanone kandi aya masaha turimo kubona ko ngo haba hari n'umusirikare w'umukoloneli wagwe iyo muri za Minembwe wa FARDC. Bibaza bite iby'imirwano? Amakuru ufite kuri ibi bitero byifashe bite? Amakuru yatangajwe n'abaturage batandukanye bari muri za Minembwe, za Bidegu ndetse no muri za Mikenke bagaragaje yuko guhera mu gitondo ingabo za leta ndetse zifatanyije n'ingabo z'abarundi Wazalendo na FDLR kongeraho abataturo bazindutse bakoresha drone kamikazi barasa umutekano n'abaturage cyane za Minembwe ndetse na Bidegu n'abita Mikenke. FARDC rero ikaba igamije n'ubundi kwirukana twibana nk'uko igenda bivuga mu bihe bitandukanye, ariko akenshi na kenshi n'ibindi bihire wareba ibyabaye ejo mu bita za Bizombo, mu bita za Mitabwa byarangiye yigaruriwe na AFC 23 twirwaneho, ukabona yuko mu 23 urugamba rwo ku butaka yarukomeje kandi abishyize mu maboko, ariko Kinshasa n'ishirwe igahitamo gukoresha indege mu kwita abasivile. Ubona yuko kugera n'isaha n'ubundi hari abantu benshi bakiri guhunga bava za Bidegu, bava za Mikenke, bareba aho bajya hatekanye, nubwo ibitero bya FARDC bidahusha gukomeza kubita cyangwa abandi bagakomereka. Ndumva rero ibintu bitari buze koroha, mona ko urugamba mw'abantu mwe rurimo ruragenda rukomera cyane kurusha nuko abantu barimo kugenda babitekereza. So tuvuye aha rero wenda tubise n'abava muri Kivu y'Amajyepfo, kuko turakomeza kugenda duperereza dushaka amakuru arambuye kugira ngo tuze kugenda tuyabagezaho, ariko andi makuru ubu arimo aratugeraho n'ubundi nuko Vise ngo kwanza reka tuvireyo rimwe. Hari amakuru iva ko ngo uyu muhanda amaze n'iminsi itari ibiri cyangwa umwe ari kuvugwa ko umuhanda ujya Uvira ndetse na Bukavu baba barawufunze. Nkamangira ni Vincent, ese uyu muhanda ubu none habaye bari kwifashisha iyo mihanda ko numva yafunzwe, bimeze bite? Tubwire amakuru bimeze bite? Kagwara ku cyumweru n'umuhanda uva Uvira umanuka ujya mu mujyi wa Bukavu wari wafunzwe kubera yuko Wazalendo na FARDC yaravuze yuko badashobora kwemera ko uno muhanda ushobora gukomeza kwifashishwa n'abantu bava mu bice bikontororwa na AFC 23 cyangwa baba mu bice bikontororwa na Kinshasa mu bice bikontororwa na AFC 23. Uruzano rwahagaze, nta muntu ubasha kujya Bukavu, nta muntu ubasha gusubira Uvira, cyane cyane ko hari n'intambara ihari, ariko n'umuhanda uva muri bice
bya Uvira ujya za Shabunda naho wafunzwe bavuga ko yatanu icyemezo cyafashwe n'abazarino ndetse n'abarwanyi muri FARDC bahagarika abacuruzi nta muntu n'umwe uri kubava ngo yajya akamanyura cyangwa mu bindi bice nta muturage rero urujya n'uruza arwana twavuga yuko bahagaze kubera yuko n'ubundi hanazimbukiye imirwano na n'ubu ngubu nabo mbonye mu mihanda rwose abaturage hari utuvidewo turi gucaracara kuri izo sosiyo barimo barahunga ubona rwose yuko ahantu hari muri Kivu y'Amajyepfo byatangiye kongera kuba bibi cyane aha hantu tunashobora no vuba rwose kongera kuba twageraho tukareba uko ibintu byifashe vise ni ariko subu hari ahantu buriya izuba ntiryagabanutse hari izuba rikomeye cyane vise ntabwo muri Rusizi izuba rijya rigabanuka cyangwa komeza za Bujumbura kubera yuko na za Bugarama buriya ubutumburike bwaho buri hasi buriya abantu bize barabizi bavuga yuko plus on monte l'altitude la température diminue plus on descend l'altitude la température augmente niko muri geography bavuga iyo uzamuka ujya ahantu ari ubuturumburike bujya hejuru ubukonje buriyongera wamanuka wegera amazi ubushyuhe akaba ari bwo buba bwinshi niyo mpamvu ubwo ari ahantu za Rusizi umanuka za Bugarama za Bujumbura za Rugombo wumva hashyushye olala ibintu ni hatari rwose pe biba bikomeye cyane yes dukomeze rero n'andi makuru ariko vise uyu musirikare sinzi niba tumugarutse uyu mukoroneri wa amazina wayavuze cyane ntabwo wari urayamenye ntabwo amazina turayamenye waguye za Misenye ariko n'umukoroneri wo muri FARDC ngo wagira uruhare mu gutera cyane abanyamurenge mwabirutse turacyashakije amazina ye yes andi makuru nanone aravuga ko ngo za Kavumu naho ibintu byahindutse kuko ngo umuntu wasoreshaga yarashwe ese yasoreshaga imisoro yande byifashe bite umwanya nawo n'uwa Vincent turawugoye kugira ngo utugezeho ikiri kujya mbere amakuru twabonye nuko hari umuntu wasoreshaga mwa bino bice bya centre ya Kavumu akaba rero yamaze kwicwa amakuru akagaragaza yuko centre ya Kavumu iri mu bice bikontorwa na AFC-23 bakagaragaza ko n'intwari ya Tabare amazina y'abantu rero benshi bazerera mwa bino bice bitwaje n'intwaro aje kurasara n'umuntu wasoreshaga nk'uko bigaragara nyuma y'uko habonetse urupaya rw'abasaza y'abantu ndetse na AFC-23 umwe mu basoresha nyine yaje kuraswa ariko yasiga ubuzima bwe yuko akiri mu bitaro reka twigarukire vise reka twigarukire no mu zindi nkuru ubwo uyuwe rwose urumva ko ni ibibazo biri harubwo mu makuru ya gatatu iraza kugenda ibihandoringa ndimo ndabona ka gace Vetura bari bayambuye kitwa ngo ni Maremo tayari AFC Vetura bamaze kuba bakisubiza Vincent nibyo nyuma yuko AFC mu kugera gatatu gatakaje kagafatwa na Wazalendo gasigara kudaga mu makuru ya gatatu bari basubiramo kubera kuwa gatandatu niho imirwano yongeye kubura kugera ku cyumweru ejo kuwa mbere niho Wazalendo zahunze zivamo zijya zapinga zizerekera Warikare ubundi kano gace kari hagati ya Pinga ndetse na Beti ibaze kongera ko tudora nyuma yuko Wazalendo zabonye umuriro umeze nabi zikirukanka zikavamo ubungubu mu makumyabiri na gatatu nibwo kuhagenda fese urugamba rwa hano muri Uvira nyamara rurakomeye ndimo ndabona bya binyamakuru byandika Kanyuka we yanditse ko biri kuba ahantu muri Kabunambo gusa ariko ndimo ndabona ibinyamakuru bya hano byandika biri kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo birimo biragaragaza ko imirwano iri kubera leta za Kiriba Kabunambo ngo niba ari Kamate hitwa za Kamate nasange hose imirwano ijeneralize muri rusange so ukumva ko ari imirwano ishobora kuba iri mu bice byinshi birenze bya bindi bya drone twari turimo kugenda tuvuga drone aho yarashe ni muri Minembwe ubundi ntabwo bino bice bigeze bakoresha drone ni muri Minembwe yarake ariko agace ka Mikenke ndetse na Bidego niho yarake ariko muri Prene d'Ortiz ahari intambara ikomeye naho guca Kiriba Runingu Sange Kabunembo naho bita Kimata hose hari hasanzwe hari ingabo za
M23 none ubu nyine ubutegetsi bwa Kinshasa bwazindutse burasa amabombe bwabagabye ibitero bikomeye cyane. Aha twikomereze n'andi makuru ubwo nakari gaciyemo kari kangezeho, ariko mu gihugu cy'u Burundi se niki kivuga ngo umunyamakuru wa Iwacu, mu by'ukuri w'ikinyamakuru cyitwa Iwacu yapfuye. Uyu munyamakuru bimeze bite ubundi Vincent? Ni umunyamakuru bita Jackson Bahati nk'uko Kabura yabitangaje, atwani usanzwe ari umuyobozi wa kino kinyamakuru Iwacu, akavuga ko ari umunyamakuru wagitangiye kugikorera muri 2008 ariko akagikorera mu buryo bukomeye cyane, aterwa ubwoba n'ubutegetsi bwa FDD. Baravuga ko bari batangaza icyamwishe, ariko birakekwa ko ashobora kuba yakiriwe nabi nawo nko muri FDD. Rero ntabwo biri buze koroha, ndakurahiye. Iwacu info umunyamakuru rwose baramubirinduye, nyuma yuko uwitwa Rabini nawe bikivugwa tutaramenya ngo bimeze bite. Rabini nawe biracyakekwa ko ashobora kuba gifungiye mu iperereza, hari abavuze yuko mu kwa gatanu ari bashobora kurikurwa, ariko nta makuru yo kwizerwa hari. We n'abagenzi be n'ubundi baracyafunze, ariko ntawe uzabafungiye, niba bari mu iperereza niba bari mu bindi bice bitandukanye, kugeza cyane wakubwira ngo arahana, kuko n'urwego rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi ntacyo rubivugaho. Amakuru yo ni menshi, amakuru ni menshi cyane, ni menshi rwose. Ndimo ndabona amakuru arimo aragenda tugeraho, haba hano muri za Rucuro ngo idini rya Adventiste ngo ryaburaga ngo ryitwa ngo ni Bugara ngo ryatewe ngo n'abitwaje intwaro batazwe. Bose se wa FDL buriyara. Amakuru avuga yuko abantu bitwaje intwaro nyine mu ijoro ariho bateye rino dini rya Adventiste riri mu gace bita Bugara, abari bari mu masengesho bakagirirwa nabi. Yego. Ndetse ibintu byinshi barabiterwa, yaba ibikoresho, yaba amatelefone, bano bakirisitu barabitangirwa n'abandi bakomeretswa. Umwe mu bagize ibyago rero ngaba bari mu musonga witwa Damascene Habyarimana, akaba yari asanzwe ayobora n'umuryango bita Fondation Serufuri, nawe akaba yatswe telefone ziwe ndetse agakubitwa ku buryo bukomeye. Amakuru avuga yuko ashobora kuba yatwawe mu bitaro. Yego. Vise ndimo ndabona n'andi makuru rero, makuru ni menshi cyane. Ndimo ndabona n'andi makuru avuga ko muri Rubero ngo M23 yaba yatangiye kongera y'imbaraga naho ubanza hagiye gusha. Amakuru twakiriye nuko nyuma yuko za Kashebere, za Kibati, M23 yongereye imbaraga mu basirikare yajyanye, ndetse ikajyana nayo n'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Rero naravuga yuko agace kitwa umudugudu bita Mbigi n'umudugudu bita Bunyantege ko M23 kubera ku cyumweru iri kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho. Amwe akaba ari imidugudu muri teritwari ya Rubero. Amakuru dukeka rero Adutwarte CD avuga yuko ibikoresho byinshi bitwaye imbunda ndetse n'ibihembo bya M23 byabonetse muri mudugudu wa Mbigi tekuriye ya sheferi ya Batangi, yewe muri metero 17 mu burengerazuba bw'agace bita Imbongo. Bitavuga yuko no mu gace ka Bunyantege naho M23 yajyanye n'abasirikare benshi cyane cyane abari bavuye aho bita Kipetse, bakajyanwa rero batwaye bakamenya ndetse bajyanye n'ibyo kurya ndetse n'imbunda ziremereye nk'uko byagaragajwe n'abantu batandukanye. Kandi agace kakaba karavuzwemo mayimayi nyinshi cyane mu gace bita Kanyabayonga, ndetse n'ibindi bice bikikije hano ba Rubero Centre bita Musiyemeni, ndetse n'abita muri sheferi ya Baswa. Ibyo byose rero bikaba bikorwa ngo M23 ishaka kwerekeza wa Rubero Centre, ndetse ikomeza no mu bindi bice byatuma nk'uko abantu batandukanye bagiye babigaragaza. None Visa turimo turakira amakuru navango akomeye cyane. Na makuru ava ko ngo ADF ngo yishe abantu bagera kuri 11 hano muri Ituri. Uyu mutwe ukomeje kugenda wivugana abantu Visa, urebye nko mu mwaka ushobora kuba warisha abantu batari bake rwose ugeranyije ukoze ikigeranyo nk'icy'umwaka wose. Niryo makuru twabonye nuko umugoroba ku cyumweru kugera ku wa mbere
abaturage bagera muri 11 ku muhanda route nationale 4 mu gace mu mudugudu bita Babesua ya Mombasa nyine hishwe abasivile 14 batwikiwe ndetse hatwikwa n'imodoka z'abantu batandukanye bari mwa bino bice nk'uko amakuru abivuga bikavuga yuko mu gace ka Mombasa abaturage bakomeze kugirirwa nabi benshi bishwe bakaba baratwitswe muri mudugudu bita Babesua ndetse n'aho bita Ekuru abenshi bakaba bari abagaride abandi bakaba barabacuruzi mwa bino bice bakaba baratwicishijwe essence ndetse n'ikigega cya essence kikaba cyaratwitswe ku buryo bukomeye bikatwika n'amazu menshi y'abaturage. Arangiza ngo bari kurwanya muvetura mu kimbo cyo kujya guhata umuriro uyu mutwe usanga uba uri kwica abaturage ku bwende rwose nta kibazo n'iki na kimwe ubateye nta n'ikibazo bibabwiye. Ubundi hariho operasiyo bita Sudi ariko abaturage bagaragaza yuko yatsinzwe bagaragaza yuko ntacyo yagezeho ubufatikanye bw'igisirikare cya Uganda ndetse n'icya FARDC ko ntacyo byakoze nko mwaka no gace bita Mucaca no bita Penge ko bitabuze ko abashinwa ndetse n'abasirikare bose baterwa nabi n'uyu mutwe wa ADF. Olala ibintu ntibyoroshye kabisa. Reka twigarukire kwijwe naho hari amakuru ari kuhavugwa vise. Kwijwe navuga yuko abaturage ba Nyamweru nyine bamwe bafite ubumuga ku ruhu umutekano muke cyane bakaba batabaza M23 ko yagira icyo ikora ikabatabara kuko bashobora guhura n'ingorane n'abantu bashakisha ibihimba by'imibiri yabo kugira ngo babikoreshe mu bupfumu. Aho rero ibyo bintu se kandi bimeze byo noneho turabibyita ngo kibaho. Hari abantu bafite imyumvire yuko imitwe y'Abanyamweru ngo yiga ingona ngo cyangwa ikagira ibindi yifatirwamo umuvuzi ariko ni ibintu bitafite ubushakashatsi cyangwa bitemewe. None se iyo ngona abaturage nyine bafite uruhu rugaragaza ko ari Abanyamweru barimo baratabaza babateye turari mu gutabare kuko abantu batumereye nabi. Ubwo se ubwo none urwo ruhu iyo ngona yo bayibonye bayimaze iki? Ntitwabimenye kuko twebwe nibyo bavuga ariko biturabyemeza. Ni ukuvuga yuko ngo ariko baba babimaze ariko kenshi na kenshi mu buvuzi ntabwo byemewe kandi n'amategeko arabirwanya. Twinjirize muri update rero ku bigendanye n'Uburusiya Ukraine ndetse Uburusiya Israel ndetse na Iran. Kucyakangajwe n'ingabo za Jamaica aho zashimiye ingabo z'u Rwanda zikavuga ziti ntituzigera twibagirwa ubwitange bwanyu uko mwadufashije. Ni nyuma y'uko amezi abiri ashize itsinda ry'ingabo zo mu ishami ry'ubwubatsi ryari ryoherejwe muri kino gihugu kubafasha gusana ibikorwa remezo byari byangijwe n'inkubi yashenye byinshi muri Jamaica arivuyeyo. Abasirikare bo mu gusezera bagenzi babo babashimira bavuga bati mwadufashije ibintu bikomeye. Naho muri Botswana Trump yavuze yuko Amerika afite pozisiyo militaire y'Amerika. Botswana y'igisore itangaza ibyamagana yavuga ati ntayo dufite. Mu gihe Boris Tinubu wa Nigeria yateganya kugira urugendo mu Bwongereza, Trump yamubwiye yuko akwiye kurusubika ko atamwemera ko akora urwo rugendo. Ikindi kigaragara ni uko umuhora wa Hormuz ukomeje guteza ibibazo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'inshuti n'Amerika, aho Trump abakangije yuko batamufasha kumuha amato y'intambara ajya gucungisha uno muhora ko OTAN izasigara ku izina. Ikindi ni uko biravuga yuko umwe mu bayobozi ba Iran wari wavuze yuko Perezida Trump azicwa, biravuga yuko ashobora kuba yishwe nubwo amazina yiwe adatangazwa. Ikindi ni uko Iran ikomeje kuvuga yuko itazahwema kurasa mu bice bitandukanye birimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abayobozi ba Iran bagiye babitangaza mu bihe bitandukanye. Amerika nayo ikavuga yuko itazahagarika ibitero. Amerika na Israel bifatanyije rero byatangaje yuko nibura bamaze kurasa ibirindiro bya Iran bigera ku 7,000 nk'uko babitangaje n'iki gitondo. Ndakomeza mu yandi makuru bahita. Reka tube tukurekuye rwose ukomeze kuba urakurikirana n'andi makuru, turaza kugenda tugaruka no mu yandi masaha. Urakoze cyane. Ngenzi wacu Vincent rero mu by'ukuri twari turi kumwe muri izi update zo muri aya masaha, ariko
ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Murumva ko ni ibitero biri kuba, ndetse navango ni karahabutaka, ibitero karahabutaka biri kuba rwose. Navuga ko bishobora no kuza kuba byasiga bikoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ndimo ndakira rero n'ubundi amakuru aturuka hano muri Plaine de Ruzizi ngo kugeza ubu abaturage barimo barava muri ibi bice bahunga baza berekeza hano mu bice n'ubundi bya za Kamanyora, niho bari kwirukanka rwose baza bazamuka. Ubwo urumva ko niba bagize ingabo za Kinshasa zatangiye kugenda zataka ziri kuzamura ruguru, igihe M23 itabyitwaramo neza, ariko sinzi niba ko hari n'icyabihagarika, kuko birashoboka kuba banatangira kugenda banaterayo n'amabombe kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, zigatangira kunagayo n'amabombe hano muri za Kamanyora nahe hose. Ibi rero bigatuma habaho iki, byatuma habaho ko n'abaturage bashobora guhita batangira guhungira mu Rwanda, bahita batangira guhungira mu Rwanda igihe rwose izi bombe batangira kuziroheka cyangwa se kugenda bazijugunya n'ubundi hano muri Kamanyora. Dufite andi makuru rero n'ubundi aturuka hariya avuga ko hari abasirikare batatu kwanza reka manze mbumvishe rya jwi rya Fekaduyi mbere yuko tujya muri byinshi. Reka tubanze tubumvishe General Feka, niba ari James Fekaduyi uramuzarendo, bisa naho yatangiye kugaragaza ko ugusubiranamo cyangwa se gusa ari guhururiza wa mutwe witwa Gumino kugira ngo nabo bawamagane. Ibyo kuvuga ngo nabazarendo ngo bari gufatikanya na FARDC, akaba atangiye kuva ko rero ngo ari abatasi ba FARDC cyangwa se ba M23 bari muri FARDC. Rijwi salimu raia yote ya Sud Kivu na raia yote ya Kongo, ni weno James Fekaduyi. Nakuja ni wasalimu na kuleta habari. Kama gisi mnajua, kuna watu wengi wakisema ya kwamba mimi James naongeaka sana, lakini Wafuliru waanga wa Kifuliru walisema ya kwamba lugha yao ya Kifuliru ya asili ya Kifuliru kusema hivi: Umusire atatondera ngabo. Na mara kwa mara mnaweza mtakuwa mnasema K James mbona naongeaka sana. Ndio, na hiyo kila mtu ana karama yake, lakini jua ya kwamba yale yote ninayoiongea itatimilika tu. Yote ambayo ninaiongeaka inatimilika tu. Kama gisi niliwahi kuiongea mwa siku mbili ambazo zimepita juzi hapa, nilisema ya kwamba M23 twigwanyeho afse awote ni maadui, na kundi lenye linaitwa ni Gumino lenye kuongozwa na Nyamusaraba likidanganya FARDC kusema ya kwamba Evo ni wapatriote, Evo ni bazalendo. Ukichunguza vizuri au tukiuliza jeshi letu la FARDC, huyu Nyamusaraba ambaye anajiita eti ni mzalendo, Numvishe ko Nyamusaraba avuga ko abesha FARDC nawe ngari wa AFC/M23. Juu ya kwamba Nyamusaraba ni adui mu wengine ba adui. Ati Nyamusaraba na adui. Nyamusaraba Gumino ni na Gumino rwose na adui. Ni mtu wafuse, ni mtu watwigwanyeho. Ati na abantu batwirwaneho. Sasa mshangao ambao tunaileta sasa kwa FARDC, kuiambia FARDC ni mimi mwenyewe James Fekaduyi. Ati nje rwose James Fekaduyi ndaza kubyibwirira FARDC. Mukidanganyiwa ya kwamba ati muratubesha Nyamusaraba eti ni wazalendo. Muratubesha cyane mu Nyamusaraba ni wazalendo. Gumino ya Nyamusaraba
ilikuja kujiripoti kwa wazalendo ambao wanaongozwa na Kamanda Landa Bango. Huyu Kamanda Landa Bango, sisi wote tuko muinte speciale ambayo inaongozwa na Generale Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Na mimi kama vile porte parole wa unité speciale. Ati nta kintu n'iki na kimwe bajya baripotingira uyu mugabo. Nyamusaraba. Ati ba Nyamusaraba bajya baripotingira uyu mugabo wazalendo. Ngoma Nzito. Wale wazalendo nao wakawachukua wale wagumino kwenda kuwaripoti wakubwa wetu wa FRDC. Walipofika kwa FRDC, sisi kama vile wazalendo tunajua ya kwamba tumewaripoti kwa wakubwa wetu wa FRDC. Msiku moja mbili kwa kuona tena wale wagumino wale walikuwa kujiripoti kwa wazalendo kwa serikali wamekuwa deja washakuwa dote na FRDC. FRDC nyekuwa huko kubilimani Mitamba ikawa dote mabunduki na minisio zote. FRDC iko nadhani kama iko na dote wazalendo, kumbe iko na dote enemy M23 AFC Twigwanyeho Mumino Nyamusaraba. Nyuma ya siku mbili wale wenye walikuwa dote, wale waadui wenye walikuwa dote na FRDC hawakumaliza siku mbili, wakarudia wakaja kuatake FRDC na wazalendo na wakaumiza FRDC na wazalendo. Leo hii siku ya kwanza tariki 16 ya mwezi wa 3 wa mwaka wa 2026 wale wenye wale waadui ambao walikuwa dote na wale FRDC wale wagumino wa Nyamusaraba leo hii tariki 16 wamekuja kushambulia ngome za FRDC na wazalendo. Na mpaka sasa niko naongelea eko adui gumino ya Nyamusaraba Twigwanyeho M23 AFC wako fasi kwenye kunaitwa kama ndo viziba. Abindi byinshi ribuze kongera reka dusoreza ahangaha.